Dobrodošli u Komparativ, jedna neobična emisija. Predstavljamo mlade talente, naše sportiste, muzičare i sve ono što možda do sada niste imali prilike da čujete. Dok svuda vlada sivilo i čini se da se samo ruši, mi vas podsjećamo da postoji boja i lepe vesti. Ako ste gladni za pozitivnim pričama, na pravom ste mestu. Ko peva zlo ne misli, ko trči i treba da trči, a ko se popne na najviši vrh, svaka čast na hrabrosti. U svetu mode, novim nastupima, svečanim akademijama i proslavi Svetog Save, u pozorišti, poeziji i svemu onome što nas inspiriše. Ima mesta za sve. U Komparativu ćete vidjeti mlade talente, sportiste, muzičare i kreativne ljude koji svojim delima dokazuju da svet nije crno-beli, niti siv. Ostanite uz Komparativ. U kaznenoj popravnoj ustanovi Zatvor Kumanovo u skladu sa potpisanim memorandumom o saradnji sa Nacionalnoj ustanovi Muzej Kumanovo, delu osuđenih lica bio je prikazan dokumentarni film Makrame, autorke Nadice Petković, kustosa, savjetnika, etnologa. Film obrađuje tradicionalnu tehniku pletenja makrame, a pored afirmacije kulture i tradicije nosi i poruku o značaju vere u sebe, istrajnosti i upornosti. Dokumentarni film Makrame je ove godine dobitnik nagrade Unika koju dodeljuje Međunarodna asocijacija za umetnički film. Memorandum o saradnji između dve ustanove predviđa realizaciju projekata za resocijalizaciju i rehabilitaciju osuđenih lica kroz saradnju i podršku u oblasti kulturno-prosvetne delatnosti. Kumanovkinja Maja Strika izrađuje ikone i druge jedinstvene dekorativne slike od žice u filigran tehnici. Prvo profesionalno delo napravila je pre 7 godina, ikonu svog ličnog zaštitnika Svetog Jovana Krstitelja. Се занимавам веќе 7 години. Може би повеќе, али 7 професионално. Mi dojde sama ideja da počnem filigran da работам. Od tuka započnemo 3 години. Ovim se bavim već 7 godina, možda i više, ali 7 profesionalno. Sama mi je došla ideja da počnem da radim filigran. Od tada počinje 3-godišnja potraga za odgovarajućim materijalom, znači nabavka materijala, odgovarajućeg lepka kojim se lepi srma. Nadovezivali smo se i na bisere, na cirkone, na sve nešto. Kako je ideja dolazila sama po sebi da delo bude što lepše i originalnije. Prvo profesionalno delo mi je Sveti Jovan Krstitelj. To je moj lični zaštitnik. Samo od sebe mi je došlo koju ikonu da napravim. Sveti Jovan je bila prva ikona koja je rađena. Ikona se ne može birati. Znači, ikona kao jedinstven poklon za krstne slave, za osvećenje domova. Ima i drugih, mislim leptir. Isto tako imam izrađen kompleks manastira iz Svetog Mihaila u Prilepu pod Markovim kulama. Manastir. Šta je? To je. Prelepo je. To je otišlo za Australiju. Više za inostranstvo, ide preko granice. Znači nešto što je autentično od nas. Nabavlja se materijal. Ima širok spektar boja koje su dostupne da bi se izradilo i da bude prelepo uređeno. Znači skoro kao originalna ikona. Nakon 3-nedeljne studijske posete bolnici Takatsuki u Japanu, doktorica Aleksandra Hristova, neonatolog, kroz prezentaciju je prenela svoja iskustva i naučene prakse lekarima i medicinskim sestrama u Kumanovskoj bolnici. Poseta je deo međunarodne programe za unapređenje majčinskog i neonatalnog zdravlja.
бев дел од програмата за креирање на знаење за подобрување на мајчинско и неонатално здравје. Bila sam deo programa za poboljšanje zdravlja majke i novorođenčadi. Sama obuka održana je u Takatsuki, prefekturi Osaka i bolnici Takatsuki. Preko Ministarstva zdravlja, odnosno preko Odeljenja za evropske poslove Ministarstva zdravlja. Ponuda je napravljena za ovu vrstu obuke. Prijavila sam se za ovu obuku i samo moja prijava je prihvaćena. Zemlja je u dobroj poziciji, tako da je na dobrom mestu u pogledu brige zdravstvene zaštite za majke i novorođenčad. Imamo veoma nisku stopu smrtnosti novorođenčadi. Dakle, generalno moramo da ostanemo u toj liniji, to jest ako je Japan imao veoma nisku stopu smrtnosti za 40 godina, a mi smo od samo pre 3 ili 4 godine, onda mora da održimo taj trend niske stope smrtnosti novorođenčadi i smrtnosti majki. A to znači uz stalnu edukaciju lekara, uz stalnu edukaciju medicinskih sestara i babica, uz stalnu opremu, uz stalnu obnovu i uz uvođenje novih protokola rada, odnosno prateći evropske i svetske trendove. Bolji smo u vakcinaciji HPV-om. To je porast u odnosu na 43,4% u Japanu i samu vakcinaciju protiv HPV-a. Lansiran je 2009. godine, a u Japanu je 2022. godine. A od prošle godine počeli smo da vakcinišemo i dečake. Takođe imamo veoma visoku stopu preživljavanja kao Japan, ali nešto što nismo uveli ili sproveli je neonatalna nega, što je program neonatalnog razvoja koji treba da se sprovede u jedinicama intenzivne nege naših porodilišta i odatle da započne i uvede porodicu u intenzivnu negu. Zatim program Upoznajte oca sa jedinicom za rast novorođenčadi, a zatim dalje tretirajte i pratite razvoj tog novorođenčeta da biste nastavili kod kuće. Dakle, to je nešto što je NICAP na engleskom jeziku, skraćenica za nešto što treba se uvesti u našoj zemlji. Potrebno nam je osoblje, moramo da sertifikujemo NICAP osoblje. Prvo moramo imati trenera koji će obučavati medicinske babice koje rade u porodilištima, odnosno na odeljenjima intenzivne nege u samim porodilištima. Nedostatak specijalista anesteziologa ne postoji samo u našoj zemlji, već postoji i u Japanu. S tom razlikom što je u Japanu problem nedostatka anesteziologa rešen na takav način da je veliki broj kolega ginekologa akušera prolazio obuku za davanje spinalne anestezije i tamo doktor koji je kolega ginekolog akušer, koji ima oko 60 godina, kada sam ga pitala kako je ginekolog dao anesteziju, osoba koja je izvodila zapravo intervenciju odgovorila je da je on, koji je inače obučen za davanje spinalne anestezije, pacijentu dao spinalnu anesteziju, a zatim stao u cipele operatera i izvršio ginekološku ili akušersku intervenciju. Oni žele da rade, tako da ne žele da nešto im nedostaje. To znači da ne osjećate da je pacijent nezbrinut i da pacijenta treba uputiti u drugu ustanovu. Sve je pokriveno do 18. godine, sve zdravstvene usluge su besplatne, bez učešća, a porođaj je besplatan. I još jedna stvar koju bih želela da kažem kao ideju da se poveća stopa nataliteta u našoj zemlji. Naime, u Japanu se sprovodi jednokratni dodatak od oko 500.000 jena, što je 178.000 denara za rođenje beba, majci. Dakle, kao ideja, mislim da ne bi bilo loše da i mi to radimo. Ekspedicija je trajala skoro 2 nedelje. Stefanovski je bio jedini predstavnik iz Makedonije u grupi od 14 planinara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske. I po povratku Stefanovski je u mislima i dalje u Africi, u Tanzaniji, penjući se predelima Kilimandžara. Za njega ovo nije samo još jedan osvojen vrh, već doživljaj koji će pamtiti zauvek. Predeli su kako priča bili zadivljujući, posebna priča koja ga je oduševila. Za njega su svaki vrh, planina, uspon i ekspedicija različiti sami po sebi. Za Kilimandžaro kaže da predstavlja posebno iskustvo. Sama ekspedicija u Africi i uspon na najvišu tačku crnog kontinenta. Predeli su se smenjivali od kišnih šuma preko visoravni, pustinje, stena, pa sve do snega i leda.
Za Stefanovskog je potpuno iznenađenje bilo to što Kilimandžaro nikako nije planina koju treba podcenjivati i da nije ni približno laka kako su je drugi opisivali. Официјално да, тоа беше еден од поголемите успеси кои што ги имав годинава, меѓутоа најголем успех што го сметам за 2025 година е тоа што заврши како успешна година со тоа што се вративме живи и здрави од сите планинарски походи кои што ги имав. Званично да, тоа е био еден од највеćih успеха кои сам имao ове године. Меѓутим, ипак највеćim успехом сматрам тоа што е завршена kao uspešna ova ekspedicija i što smo se vratili živi i zdravi sa svih ekspedicija koje smo imali. Kilimandžaro je bila jedna od najlepših ekspedicija na kojima sam ikada bio jer je u Africi. Sam kontinent je prelep, a sam vulkan Kilimandžaro je također veoma specifičan i uzbudljiv, jer svakog dana kada hodate prolazite kroz različite faze. Pripreme za takvu ekspediciju su standardne. One su psihofizički i kondicione, kao što sam pomenuo, tako da morate biti mentalno spremni za takav napor, za tako dugu turu koja traje nedeljama. Konstantan napor, stalni vremenski uslovi koji se mogu promeniti u svakom trenutku. Sve to stvara pritisak koji može uticati na vas da donesete odluku da se vratite nazad u nekom trenutku, ali ipak nađete silu i gravite napred. Cela ekspedicija je bila veoma zanimljiva. Svakog dana smo prolazili kroz drugi kraj gde bukvalno nismo znali kakvo će biti vreme. U jednom trenutku smo imali prelepo sunčano vreme sa veoma jakim vetrom koji je bio ipak podnošljiv za hodanje. Svaki dan smo šetali kroz drugi kraj gde bukvalno nismo znali kakvo će biti vreme. U jednom trenutku smo imali prelepo sunčano vreme sa veoma jakim vetrom, međutim u roku od samo 15-20 minuta pojavili su se tamni oblaci i imali smo jaku oluju, koja je srećom bila na nekoliko kilometara od kampa. Kada smo stigli, bili smo svi pokisli, tako da smo imali dosta vremena za sušenje i odmor, a bio je to ipak najlepši vremenski događaj koji smo ikada imali. Također mogu reći da je jedna od stvari koja je na mene ostavila poseban utisak bio safari na koji smo išli, gde ste bukvalno mogli svojim očima da vidite neke od onih divljih životinja koje smo viđali samo u filmovima ili dokumentarnim emisijama. Sedamnaestogodišnja Andreja Stojmanovska iz Kumanova ostvarila je veliki međunarodni uspeh osvojivši prvo mesto na takmičenju Top Model Euro Balkans, a ujedno se i plasirala među 3 najbolje na finalu evropskog izdanja Top Model Evrope, koje je održano u Briselu. Ovaj rezultat smatra se istorijskim uspehom za Makedoniju, imajući u vidu da se Stojmanovska našla u samom vrhu među 90 učesnika iz 25 evropskih zemalja. Sa osvojenom medaljom i visokim plasmanom izdvojila se kao jedna od najperspektivnijih mladih manekenki na evropskoj modnoj sceni. Ovaj uspeh joj otvara nove mogućnosti za saradnju sa renomiranim međunarodnim manekenskim agencijama, što podrazumeva profesionalne fotosesije, učešće na modnim revijama i angažmane u modnim kampanjama na globalnom nivou. To predstavlja značajan korak u njenom profesionalnom razvoju i dodatnu promociju Makedonije u svetu. Ponosna sam što sam imala priliku da predstavljam Kumanovo i Makedoniju na ovako visokom nivou. Ovaj uspeh mi mnogo znači i nadam se da će biti motivacija i drugim mladim ljudima da veruju u sebe i slede svoje snove, izjavila je Andreja Stojmanovska. Njena pobeda se ocenjuje ne samo kao lični uspeh, već i kao inspirativni primer za mlade u Makedoniji koji teže karijeri u modnoj industriji. Malo predupređenje pre početka lepših vestiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je u proteklom periodu zabeležena pojava phishing napada koji se sprovode putem lažnih SMS poruka, elektronske pošte, web stranica i poruka na društvenim mrežama. Lažne poruke se šalju u ime Bezbedan grad. Građani da ih ne otvaraju, apeluje MUP.
Lažne poruke navodno stižu od odeljenja za motorna vozila kao obaveštenje iz sistema Bezbedan grad, a u njima se nalazi lažni link preko kojeg se građani preusmeravaju da izvrše uplatu za navodni saobraćajni prekršaj, saopštio je MUP. Sa više od 90 osvojenih medalja i titulom najbolje atletičarke Kumanova za 2024. godinu, Dijana Vukanović jedno je od najsjajnijih imena makedonske atletike. Mlada sportistkinja iz Kumanova ostvarila je izuzetne rezultate tokom ove sezone, postavila nove lične rekorde i nastupila na Evropskom ekipnom prvenstvu u atletici u Sloveniji. Dijana je članica Atletskog kluba Kumanovo i deo makedonske atletske reprezentacije od 2020. godine. Državna je prvakinja u trkama sa preprekama i ističe da joj je priznanje za najbolju sportistkinju posebno značajno jer dolazi iz grada u kome je rođena. Svaka nagrada ima svoju težinu, ali kada dobijete priznanje od svojih, onda ono ima poseban značaj. To je potvrda da se trud, odricanje i posvećenost isplate, ističe Dijana. Dijana na reprezentaciji Makedonije ostvarila je istorijski rezultat, zauzimajući 8. mesto u konkurenciji 16 zemalja. Atletikom je počela da se bavi sa 12 godina sasvim slučajno, nakon učešća na Kumanovskom atletskom mitingu gde je bez prethodne pripreme osvojila bronzanu medalju. Taj trenutak bio je presudan za njen dalji sportski put. Njene omiljene discipline su trke sa preprekama, zatim sprintovi na 100 i 200 metara, a uspešna je i u troskoku. Dijana je studentkinja Fakulteta fizičkog vaspitanja u Skoplju i svoju budućnost vidi kao atletski trener i nastavnik fizičkog vaspitanja. Najveću podršku, kako ističe, ima od porodice i trenera Filipa Kolevskog, koji ima ključnu ulogu u njenom sportskom razvoju. Dijana Vukanović nije samo uspešna sportistkinja, već primer istrajnosti, discipline i vere u sopstvene snove. Ona trči srcem, prekoseći preprekama i na stazi i u životu. Magazin Komparativ Dijani Vukanović želi puno sportske sreće, mirne korake i još mnogo pobjeda. Talenat koji se prepoznaje na prvi ton, ali ne samo u muzici, već i u likovnoj umetnosti. U burnom vremenu tehnologije i dinamike pojavljuje se i ličnost koja pleni svojim uspesima i svojim karakterom. Reč je o našem Kumanovcu Nikoli Vasiljevskom. Nikola još od veoma ranog uzrasta pokazuje ambiciju i talenat za likovnu i muzičku umetnost. Njegov talenat prepoznala je njegova baka Ljubica Jevčevska, koja je također bila uspešan umetnik i usadila mu ljubav prema platnoj četkici. Postiže veliki broj uspeha na međunarodnim, državnim, ali i opštinskim takmičenjima, što je dovelo do ideje o kreiranju sopstvene samostalne likovne izložbe Početak sna, koja je i na izvestan način bila posvećena njegovoj baki. Izložba je bila održana 14. juna 2024. godine. Na izložbi je bilo predstavljeno 25 dela rađenih tehnikom akrila i ulja na platnu, 10 printova njegovih uspešnih radova sa takmičenja koji se u originalu nalaze u institucijama širom Balkana i inostranstva, kao i jedna mozaik maketa crkve. Na samoj izložbi imali smo priliku da vidimo i muzički talenat Vasiljevskog, koji je tom prilikom izveo obradu pesme Perfect It Sheeran. Tog dana je obeležen početak 2
uspešne karijere. Mentor izložbe bio je profesor Dalibor Jovanovski, koji je dug niz godina pratio razvoj Nikolinog talenta još od osnovne škole. Kada je reč o muzici, Nikola je još uvek na početku svoje muzičke karijere. Do sada je objavio više profesionalnih obrada pesama, među koji su i Perfekt od Širana do Dirni me, Galija, Tišina, Bajaga, Najlepši cvet, Adi Šoše. Redovno gostuje u brojnim TV emisijama kroz koje se publika bolje upoznaje sa njegovim likom i delom. Glavni akcenat njegove dosadašnje karijere je i njegov autorski singl Bez zborovi, objavljen 14. avgusta 2025. Bez zborovi predstavlja uspešan projekat Nikole, realizovan uz pomoć profesionalne produkcije i videografije. Muziku i tekst je odradio Vasil Angelov. Sam projekat sniman je na poviše lokacija kako što su Ohrid, Kumanovo i Petrovski Weekend House. Trenutno se pripremaju novi kvalitetni projekti na kojima Vasiljevski zajedno sa svojim saradnicima intenzivno radi. Ne možemo, a da ne pomenemo i činjenicu da je osvojio veliki broj nagrada i u ovoj oblasti, na međunarodnom, državnom i opštinskom nivou. Posebno je značajna nagrada sa međunarodnog takmičenja na Kipru, gde je Nikola među velikim brojem učesnika osvojio 3. nagradu zajedno sa svojom mentorkom Aleksandrom Kocevskom. Trenutno je Nikola student prve godine Arhitektonskog fakulteta u Skoplju pri Univerzitetu Sveti Kiril i Metodij. Želja za ovim pozivom proističe iz njegovog talenta za likovnu umetnost, a trenutak kada je shvatio da je to njegov životni put dogodilo se tokom pripreme njegove izložbe, odnosno prilikom izrade maketa koja je u potpunosti bila njegova autorska zamisao. On ističe da već dugo uživa u proučavanju brojnih svetski poznatih građevina i njihovih kvaliteta. Poseban utisak na njega ostavila je Sagrada Familija arhitekte Antonija Gaudija, a poseta Barseloni dodatno ga je inspirisala. Želimo ti puno sreće, da ti pesme postanu hitovi, a izložbe stignu širom sveta. Menjamo planete, ali ne i sebe. Srećno dalje! Dolazi nam još jedan veliki praznik, pa malo i o tome. Sveti Sava, rođen kao Rasko Nemanjić, 1174. godine bio je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje. Još kao mlad napustio dvor i zamonašio se na Svetoj gori, dobivaši monaško ime Sava. Osnovao je Srpsku pravoslavnu crkvu kao autokefalnu i postao prvi arhijepiskop. Uveo obrazovanje i pismenost među Srbe kroz brojne škole i manastire. Sveti Sava se slavi 27. januara kao školska slava i praznik prosvete. Tradicionalno se organizuju svečane akademije, recitali, pesme i muzički nastupi. Ovaj dan podsjeća na važnost znanja, duhovnih vrednosti i očuvanja kulturnog nasleđa. Sveti Sava nas uči da znanje, vera i briga za druge stvaraju snažan i prosvetljen narod. U čast Svetoga Save nekoliko mojih stihova. Ponosno kažem da sam Srpkinja, da me majka Srpkinja rodila, da me otac učio da ćirilicu pišem. Ponosno kažem, Srpkinja sam, koja za Srbijom žudi. Znate li vi šta ste ljudi? Jedan smo narod, muzika, reč, kultura nas spaja. Ponosno kažem da je moj učitelj Sveti Sava. Po koracima njegovim hrabrim hodamo.
Ostala nam želja da nam sva decu budu ko njegova dela. Ostala nam želja da se za Srbiju i Srpča čuje, da se Savin rod ne proda, sve dok ljudska noga zemljom hoda. I tu gde živim, stvaram, radim, čuvam u srcu Šumadiju svoju, volim, volim zemlju moju. Svake godine u Kumanovu organizuje se svečana Svetosavska akademija u čast Svetog Save, zaštitnika škole, prosvete i dece, sa ciljem da se promovišu obrazovanje, duhovne i kulturne vrednosti, kao i očuvanje tradicije među mlađim generacijama. Ovogodišnja Svetosavska akademija održat će se 26. januara 2026. godine u 19 časova u Zanatskom domu u Kumanovu. U programu učestvuju učenici, nastavnici i kulturne ustanove koji će se predstaviti bogatim kulturno-umetničkim sadržajem kroz besede, recitale, muziku i scenske nastupe. Na akademiji će učestvovati i gosti, visoki zvaničnici iz Republike Srbije, Republike Crne Gore, Republike Srpske i Republike Severne Makedonije. U umetničkom delu programa nastupit će Aleksandar Saša Adamović, Branislav Lećić, Marko Trajković, Vera Stolić, Željka Zdelar, Stanislav Binički, kao i kulturno-umetničko društvo Srpski ves. Svetosavska akademija predstavlja priliku da se javno iskaže poštovanje prema delu i značaju Svetog Save i da se podstakne ljubav prema znanju, duhovnosti i nacionalnoj kulturi. Dobrodošli! U prethodnoj epizodi sa vama sam podelila recept za lep dan. A sada opet uzmite olovku i papir i zapišite jedan nov recept. Nisu sočne, mekane krofnice, već recept za laku noć. Uzmite jedan dan, baš ovaj koji je iza vas. Ako je bio težak, ne brinite, ne mora biti savršen da bi se završio mirno. Dodajte mu malo tišine, isključite buku makar i na nekoliko minuta. Umešajte dubok udah i još dublji izdah, polako, bez žurbe. Zatim odvojite ono što vas je nasmejalo, makar sitnicu. Ako nije bilo smeha, uzmite strpljenje i ono je dovoljno. Izbacite brige koje se ne možete rešiti večeras. One mogu da sačekaju jutro. Ništa im neće biti. Umesto njih dodajte zahvalnost za ono što imate, za ono što jeste i za ono što tek dolazi. Na kraju sve to prelijte nadom. Ne previše, samo onoliko koliko vam je potrebno da zaspite mirno. Poslužite uz osmeh i jednu lepu misao. Uradio sam danas koliko sam mogao i to je dovoljno. Uživajte, sigurna sam da će noć biti bolja, a jutro pametnije. Jedan dah, jedan stih, jedno osjećanje. Poezija nije za razum, već za srce. Uživajte u stihove iz zbirke poezije I pad je let. Sve prođe, onako ili ovako, i teško i lako, i gorčina i slast, i ljubav i strast, i ono što te muči, i ono što te steže, i ono što te boli, i ono što se voli, i ono što je bilo, i ono što će biti, i ono što si bio, i ono gde nisi stigao,
i gde si stigao, a bilo ti je onako i tako. Prođe i život. Budi fer prema sebi. Živi, živi. Dragi gledaoci, u ovoj emisiji smo bili na vrhu Kilimandžara, na atletskoj stazi, prošetali po modnoj pisti i uživali uz lepe pesme jednog mladića. Karte za teatar nemamo, ali se za svečanu Svetosavsku akademiju spremamo. Imate 2 recepata i to morate da isprobate. Sve smo obišli i stigli do kraja i ovog putovanja. Do sledeće, a ujedno i poslednje epizode Komparativa, ostanite u dobrom zdravlju i raspoloženju. Kanal promenite ako baš morate, ali najbolje je da ostanete uz nas. Pozdrav! Majko, što sum daleku i sam, ti ne krevaj magi, silni jadovi, svoj otpad zatrupan, se ušte gosna, ako skrešam neka izgoram. Svoj otpad zatrupan, se ušte gosna, ako skrešam neka izgora. Ej, ridovi, sini morinja, samke moram da ve probijam. Ej, korabi, nazad plovete, ako zgrešam neka izgoram. Ej, ridovi, sini morinja, samke moram da ve probijam. Ej, korabi, nazad plovete, ako zgrešam neka izgoram. Ke preplivam vodi, nazad ke se vratam pad, vo gradi deda, raspluvam zapad, ognovi visoki, samke izodam, ako zgrešam neka izgoram. Ognovi visoki, samke izodam, ako zgrešam neka izgoram. Ej, ridovi, sini morinja, samke moram da ve probijam. Ej, korabi, nazad plovete, ako zgrešam neka izgoram. Ako zgrešam neka izgoram. Hvala Tamara.
Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Ja sam vam otuda gde pjesme nose ljudska lica i malo me strah da će bez ljubavi za njima zalediti zima pjesmu komšijsku. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjesmice, sestro sa planine, kako ti je ime da te dozove. Hvala vam.